Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar driunyo. Kene golong gum ke jingpan kenmau ya ke jingsha senret kuli kipai ba hagi sipai CRPF kabalaja hak snam shejar kendai spa prapo nyau hamot pran hanong ba shalong kabalawan ra ya ke jingklat jong kibreu bat bun ba kiba mensau kentup ya ke jingklat jong weu dekot ke seng KSU ya ubala itu kerteng kum samla biswal Paul Makri ubade na shnong umret na Ribhoi district usamla biswal Paul Makri ude uriwile ke KSU balapha yela ke jong jing em nagabna ke jing singan ke jaj penriu khasi usamla Paul ude na gnong umret na western Ribhoi bat lakha yu ha usnem shijar khandai spa nyo powai ha usnem shijar khandai spa prapo nyo kaladon ke jing ki ke bajur bha hasor shalong ban yikun persya ya ke jing thombor jong ki poi e Nepali ki bala shok ladat ye ki samla khasi bat kil keni ye ki jaka puta jong ki khasi bat ru ki lebi jot ye ki kentai khasi ye ke jing ki lapan long de KSU hapo ke jing lam jong ba bul en lengdo upol Makri ude volunteer ke KSU bat ha ka to kapor usawai hajayau haying jong wei kong ibala jui khon kumi Dr. Garan ha ke khat san tarik bat khan rew tarik ujeliu shejar khandai spa prapo nyo ki pulit CRPF kila senret kuli pathar ye ki khot ke KSU bat kum juru ye ki pai ba hakeleng gesor shelong ha ka bun ngot kila mensaujur Wada pedang ke jing penting ko tempan ki bor sarkar dagi ketang suloi ki khot ke KSU bat ki pajba kim syam lakan randin bat ye beteng ye ke jing khun ha ka singi ke babut kata ha ka khanyo trek ujeleu shejar khandai spa prapo nyo ka khanyo trek ke singi ke basngsi ye ke ying ke sam jong biswal Paul Makri ha ka baki pulit CRPF ki la senret kuli yu bat ye ki weide ki pajba ha ka babun ngot ki la mansau bat arngot ki la kelon yap haju kenthop ya upol u iskai Makri uparlok bayasa alang bar upol Makri ulai thu kumne kadon gajing ki ka bashir khai bha hamau khar ban mot pran nga bar upol ngilej ban yekhun persya yekin Nepali bat ki CRPF hamot pran hadin gene gajing khun ka balane katto ka nepor ki pulit CRPF kilas dang ban wan dagi trok bat load ki rifles jongki ngaong yo Paul Makri yaphetno namar kini ki CRPF kin sasiat upol upne bat wong penban ngam salia ban yap nagbanta ka ri bat kejaj penreu hadin kani nglaran kham shadin bat upol Makri yekhun bech sakman sakam sipang ngalai khot biang yo pol henreu kuntaj war bat ong biang ba ngam salia ban yap ngalai khot biang sajisin henreu pol patne hitriang bat ong ba umting ye kejingyam ubiswal Paul Makri lo sha senret kuli pathar ha ki CRPF hadu ba ka kli jungu kala prai phum bat kelon yap hamadan thama harengkat upol uwe udaju kasina Smith ubom dan benta hakjing yeki ulo syabat hagi CRP hayodo bat ulo syabom bat syatit bat syak siadiap hagani kepor usamla Pol udang don hagarta badang lung hagabau dang khan rusnyam garta udang don ha arteli gijing pule kata ka jing pule class 9 ha government boys school bat ka jing pule karate ha YMCA ha ka white belt kajingyap jong Paul Makri kala pen kindit benreu yekin nong shong shnong ka western Ribhoi kabala jellei de ki poi e Nepali ki pajba ki mi shnong ban bekrat lut ye ki Nepali bat ka western Ribhoi menta kala de ka than ka bay shong esa tang para kasi orka telem pertikala nang kam shai ni pat haju shuyat rumayan ngai ke jajwa balana bashir ke kanlap Sela kabor pindan kamla kasa Kokon duhen yaw trep Shwaba mengi kanset Yinsay ergil nakawat lakastik Amadant malauk nam karinti Sembla septay kamentoy ban babi Sashi senpat lakaringin kelit Ireng mata wala tingin kentat Yin yang bujli puki klur ki kawan Tokon
kastit Amadan malaut ng kariti Kokon ruhen yokrat Schwaba mengi kansan Say erniu lakawat lakastit Amadan malaut